West Garo Hills Taekwondo Association kala Pynlong ye kejing kop kerwit Kyurugi Sub Junior Taekwondo Championship arjar akulai ringkat ke District Sports Office baar Sngi Tura Indo Stadium haka khatsau bat khatsantre guyayong. Balat chispa ngut kinong ilek kai kelawan bani shimbenta. Kikerdan ye kun haka ni kelumpung ye kop ki kentup ye ka flyweight, bantamweight, featherweight, lightweight and welterweight. President ka All Garo Hills Sport Association Eugene K Sangma ulay thu banakini kinong ilekay NG ikibat tibet tam banit yakun sa Shillong na kabantaban mikmat yakajala haka national championship. Ulay thu ru ikinong job haka ni kajing yakop and sam diki medal bat ki certificate. Ang pura Eugene K marak mga ang 15 black belt aro international master aro daw at present nang ni status te ang first class national referee aro Meghalaya Taekwondo Association ni senior vice president aro West Garo Hills Taekwondo Association ni president. Sekarang kepa cengara All Garo Hills Taekwondo Association sub junior ni championship ko ngata for the first time. Tau inora cengara chanci jam banggi je student san ungai ke nemang da ora sasa bacok student an. Sasa batem ungani kemen cengara titi somai nanga. Aro awas kawan titi North Garo Hills aro East Garo Hills rang ni sengkenang sokpa jani men bisong ko sengge meng titi rutang ha na kisa tauna kengkeng cha matot kujenga aro kenalo dongkuinga program de salgni ontonga da almung aro kenal 14 and 15 April district nin bakra je an district ko donga cham je kai North Garo Hills East Garo Hills West Garo Hills ya san khabar ngai onga de to South Garo Hills te khabar ong kuja Abad singna chancinga cengam kang ngi South Korea na de chancinga na de chance te dunga bista mana dedicated sportsman nang khatna de manna ya je biya bo infrastructure dongja ginche mongo ba je biap chonna ba practice khao de bisong time ko bisong jakhalna manno de je kai chanci pe salo bisong khantha chetrang prengo khantabri athamo khantabri rang practice ka ginche mongo de bisong yang naman gen national championship ba gold medal man na ya international level ba yang naman na ya hindi ba may ba pangchaka ya sports person pangchaka bisong may da gan thang ko time jakhal naman gen mani school ba pore na college bi na gen un baksana ya sports ko ba activities ko ba bisong somay na nang genero dawni age group te changade sub junior jo na 7 years of age to 11 years of age ko san khala tainga prize money ba prize mic prize te changde money di dong phaja diba gold medal dunga skang pana ar silver medal gni pana ar gotham pana de bronze medal dunga yanuni wa Shillong khala Shillong de changde wa state represent karna de Shillong ko select karunga ununi select kaya manusa wa national level ni ang naman aro ar basak ba de changna ke may barangona surrounding jekai Assam yerangona riangi khala deba maximum unofficial game deba student nang ko promote kana gata practice ka gata dakke changar mangungar Assam rangona ba chande chancinga cham singa ya belsini gise pon gapan category rang ko ba jekai cadet junior senior rang dongkuinga chancinga deba may po sa pangsaka ya tangkap orang mana de bunga taman gencem yes government ko approach ka acham ka de niba government ni onarang basa ko di chung ja chenga sumai ka manja aro o pilo ya o bisong ya government you know singna stadium dengthang ko rukna minga ini ba aba chengja daw bisong plan di donga aida nga chansia ya belsi di sepa matsot na ba donga kon indoor stadium ko matsot ngode chenga ba uno practice karaman gencem maro Kalga barang mo pangsaka, may na nampat ko ba student lang ba bade ba category ni dong kata, bade ba performance nampata bade ba namja taka, hindi ko man akan nanti manja, di ba expecting, nampat ko ba player ang ungkat na ba donga.